Gesù Cristo ora che le sono petego che lo sono zeli awe Gesù che già hanno per vecchia gabati che Gesù messe gatsemen no ovo pokecha chega zawar kata Gesù è punu che mejepi deve pokat Gesù be popo metonu chega su zera kata de su po che mejeri che chacha gabati che po patakile goe zedi po fele mogaba su rilesha muhoki bo uto u che panofa Gesù sieme ziga jotigi poche RUOPFÜ che zade we we zevada mo shi zo ka chota mu poki den bali modi poke kwego le zole mo mu to me dono to da mo shi che za su rileta za che za ugo sali shege jono zo shui sie sali kerna KETHODIE KEPHRÜ ke chagono zo shui u che panofa bunu u pechola pe u bunu shui RUOPFÜ chape hila shi Gesù ki devo u kreba shi mu Gesù ki devo ula ke meje shi sugo lepesu mu hose u ke mero mu u ka chawa chile tena ugo chizo tali chile ga to ke rio tali ku gre kinedi hetafa tenia gre kinedi hetafa kenia calvary gi KETHODIE KIJUTU bogi Thank you.
teshi TALIE TALIE ko pengu ogili dome TALIE ko pengu KRÜSO keziepo KEPHRÜ Npejiwe Jewa Passion Week THEJANO Hekobu Ndigo Rokrak Salale Kevi Jiu Nsi Pesulale Kevi Tupopia Hekotsulaga Shala Anipu Nke Kre Mu Muke Meje Jiu nke tsikevi kite jashi no heko ke pumago hasoto ki jahanu vordi Calvary kruskinu heko ke pumago la shesa SEDE jasenye filashite anipu nbu heko la ki debori ke meje THEKHA Tsoshi No Gideburi Hego Kreshi Beje Torle Zapu Zaye KEKHÜ Verkeliu Tsuche Zaye Pete Nvewe Anipu Hego Temewe Tatsule Hego Hokipo Nke KEKHA hako hari okrali simodi heko to heko ni heko me do chula to dayale no heko ke jovasudi heko bu jewa Bible study how no heko kake salapie nze kelemi bo preje anipu shiro no japie Jesus mengudi nshododi lerkeliko jiu online nunu
쇼케바 배때고리 너 잡히지 시로 해고 호미에 버녀조 슈리 버츠올리 모게츠스에 츠데웨 게호라포츠조 슈리 RUOPFÜ 배때고 어고즈토케리우츠지 SEDE 해고부 스드논 해고 KESEKESHÜ KETHODIE 배때부 대정무 프레겔리스서 츠지 NIEPUU 시로 너 기대버리 해고 크리스시 NIEPUU 음페제 토웨 시로 해고 제 하디 버리게 크리게 즈는 쇼라보도 자베 KRÜSUO KRÜTA 츠게스고 츠지 시로 제리 버리게 크리게 즈는 TSALI ZHAPU 츠라보도 no jape NIEPUU KETHODIE KESEKESHÜ shiro KEHOULUOÜ TSALI NIEPUU shiro traffic nu 타겟고 shiro NIEPUU KESEKESHÜ 때고서 shiri no japi츠지 shiro NIEPUU chiz heko NIEPUU has battles no nto KESEKESHÜ 때고서 shiri jiu chiz heko matochi lanu merikesh parpikesh tebu THEJANO muke nikesa sasangu prelakeli tsuchi shiro jiz hego petalsheketu hego kepetau Dr. ATSI DOLIE pokelhulanui tejia poginunu hego bu tejanguli vorget jogola beje torwe NIEPUU chizeri po tisela vosotolo no RUOPFÜ pokechutsele SEDE no posela suchi pokrohila suchi SEDE pobu jiz medo nunu hego petalake sosasa chikelu suchi ja pipie pomu pokikru chasasidi vorgeto tigo nuzashiri pobu ZHAPU tsepe jape chasasakelu suchi jiz hego matochi te riu nu votelagezo kapie pelela sudi hego haligeta jisuzanu chasiyawe amen.
아치즈 KETHODIE persecuted Liro, Ugo, Kepetao, say Ugo Zekazashik no person. Mati Tute, Mephes Soru, Kusoku, Seres, Soru, Nuvo, Hedie Soru Getso. Matthew chapter 26, verses 36 to 46. Mati Tute, Mephes Soru, Kusoku, Seres, Soru, Nuvo, Hedie Soru Getso. Jisu Getsemaneno, Nunu Chakecha. Sisia Jisu ukoze Getsemane, Getche Techeponu, Vodi, Boe Petakili Goki, A Luki Pi Kechacha Kebaki, Nieko Hakibali, Sisha. Sidi po Pitor, Mu Zebedinio Nieze, Vota, Di Ponu Kemeje, Mu Ponu, Kehu Kerochata. Sitze Posie Ukoki, Anu Kemeje Piesieta Dio Bate, Mu Nieko Hakibadi. Aze febalici sisha. Sidi pot goza pidi zere zu kechachadi apuo chili video liro tehe haubu athertachi deri amedo kem hemona nmedo chilichi sisha. Sisie pot dola petakili koki peru ukoze badi ngule sitze posie pitorki niko bavado polari aze febaliel hoteme Nico dopinu leta moleketola, cha mu fe la bazolici, rofeki zawe chenya dozo, deri che puwe tacha sisha. Siro po sisiu vari diola pi kechachadi, apo manue abu hau kremolel ho, ero nmedo chilici sisha. Sidi po diola pir ru ukoze badi ngulie, uko Mhiroliel Hobak Zoketala. Sisie po uko kawadi vaseu chatiola pi di kinhedi kimhiko se chalasha. Site po dola petakedi koki pirdisie. Niko ziri ze muridi bazome. Hare poti zote mutemie nyo tepie kepuma ko dienu shawatio bate. Silie di uko diotake. Hare atesheketu vor hakitate sisha. Oke penefa beziwe. Tia shiri ko bula bordi. KETHODIE ke pula ligbi potika kashla ukonja jisue Monday mu Tuesday here ki game here ke grupo chodo shi ke jasu ke pushde nduti sajau po PETENEINUO reliba ke ja riuno ngulie Monday mu Tuesday debajapo mo debajaki nye pomhatho Jisum hatho gonje ke puga shugo moholiro. Tiem hodza jisue kim he vorshi gaja tisoja saniha porhiu kris sezomo gaja ringuli do.
Golie liro kibu peso bonom ha podojogo chepe ka basus nyeki push do hosi samhet tudi unie voga chuno mipo puka basu zeka selie voru tachu tapiseu ko KECHA SEDE ugo vordi tachasuno ke selie ugo tieva Bible study tiuno jisu sieme zigaja jisu tiokira povoshi popisiu mezidio ko lebaga chla hakia no tedzego puya chakye nyego jisue sito metiede morisiki hato do sigachu pochdo do jihami bupogi sigachu ko pochbado igachu nyego keleno no susa lebache gachu supi nyego ki chashia uko vodi do jelie mo jisue pathagali ga krigo zeli de ko susa vordi kibus no ke selede mo ke sekelie sono pue pugacha uko pue pugacha lugno nyego zedi chega voni hao ni na thorbazo ake me je kata modza mu poti hao ha susa tigi ke di susa no hako chi vorli ke moki ho ha tsala salil hode sala ho mengu ka thochba we ke po supio ko kipu uko su zba ke tiu no po ugo tie NIEPUU he idi puya ga ja hao hari po dogo munye ko sile che ga je hao ha Lord Supper hari institute che ga su nguli do ke khedi nu sedi siro pue ugo phiri khrsha ga je Johan account no su nguli ugo phi khrsha ga je di pue ugo phi khrsha di jo nye ko ri che ke mhe chli che Pota ugo buran nyope kets dinu sedi ho lietshgacha kapatha we poto po seker krida dinu sedi kedi po student ko mori posie jigo krohilian jata to oliro su keperoga chu puri kriseta do deri jiswe poe kapatha mukapatha zomonya poe ukepenyo frisa deri ranyotsu dinu sedi mio kropo pi krashgacha pogo kipudi jo nyeko nguden he nyeko riho nyoho gi chiga chchli chi tieu go bur nyoka tspe sedi ho krohi ga che ho liet ga che ho liet honu u khasha ga che so chmoro ga che sri nguwe ugo ke no vordi NIEPUU het ga che sunu se lavordo der ugo vordi kipu peso ge no di chelete ugo sidi ke hulite che ZHAPU THEKHA copie balede uko sasia vato kira povoga uko kibus nunu yo sedesha mo ko Jerusalem peso zatie north zatie sus khodi no sedi north gate utato peso zatie KRÜ sunu paledi Kidron Valley Kidron Raja gato su thebodi thatspo bayagaja tezie po bayagaja Gethsemane zienuvor Iskare Juda se ke no potedadi vorgacha no podzepu vogacha jisue tiemelie ukoze thatchs no voyashe sala Gethsemane Yesu no liro uko vodi unise gacha tiri pe vo ameche jisue mhapo uko kipushna gachuri uko zevodi puya meche mori uko num hagro popie o halepe sushmor shogata tigunuri voyamo kishi Thatchasno go tiemelie voyagaja thatchapo gachasri ngulie very hazali ro porhiu kride jisu go zevolie musidi po pununum hapo leba po pununum hapo lega bauli ro posus pogi pier go to poesugo ngubada gachla gachachmo morshogata nunusus se di ugosnu vorlie patagele go balie Tachalukia ki bazalia sia po pitormo zebedi nyonie pitormo zebedi nyo hako hasidi po penyo krigateri seringulia po circle inner circle kem higa grupo di tyozapi di uniebu balie po tyozapi di ka chatchga cha susangu mathie pugacha mathi account no ponuke me jemo ponuke hukarotchata isi uko chigenu sikeli Pokepele jagatala punuka huka rochdi sumo. Deri popio mesi
thorvor zagacha posulano no ponuke hukarot chagata susungulido sorrowful and troubled is he. Mark Lero pugacha deeply distressed and troubled. Ponuke me yepye mehume yezota is he. Jisula tepi hauha rmo mupori sidi pigachu no patageliga krigo lukiaki body po uko tseza pigachu no po tsuki zagata susungu judami no go kachachga u normal posture your thadiga chachia derium hapo unu mesik kridaliro kutu zugata susuri munguisi Paul Efesagola gachachga tigi akutu zudine golat gachachbaya isi Ugori sigacha kikrunuze gasia meche ugo bari gachachya bacha se chlidi gachachga puti pekraya do ugo sofagogi batsadi gachachga ju pekraza meche there ugori go nuke meje seda kikruno teze ukara gachukro povorda vorle ugo gazega chachdi kutu zudi gachachga tiri so sir kraba meche Unu upiem hapo pori krivorta liro haidi bats di ka chachga uto zosre uto uginu ka thagomo ka chegem hega chapo somo ka chapo kem hedi tsudi kutu tsulidi ka chachga nia jiswe tsu de tsudi no sedi nyo penu do hie po ka chachva po ka chakeriu first petition liro mati mefesuru me serep tepfunung ngugelie sertefenu ngugelie haidi apo chelevit yoliro tehe haubu atherta che dere amedo kim hemonya medo chlichi si poring ngugaba pogi vorga jesko sa terhelevit yoliro po chayo pori balo liro su sapori fazo muse chazo deri medo chlichi Pokatsila shagacha susunmusha. Poka chagiriu chadi, Jola Pier, Temie, Posidigo Zebaga susungudi po uko kirhesha. Dila pichagajuri sim hieladi chakra, o Pokatu Gekrizagaju Zomosie, Poka chakon tenduliro susuri Kim Henzo. Hanu abu molien jatazo liro isi. Hanu abu molien jatazo liro medogim hitchlichi. Atiri medopie keriu chabazotowe suzotowe ke chasedi po chalasha kinhekim hedinu sedi tathageligwe susa zerungugaba joli rebaga cha hauha tizi menyozata mechezo uko miepozo mode uko joli rezabada ke chasu nguge chasa potiu menyozata je ke hiu tasha Jisuga chachga batiki look at po account nu pugacha por krutza tezie kem hedi susa tezie ri po churta gacha susa ZHAPU mo how ha uko medical background bagacha suko si pevi sebato hematidrosis igacha po puyasi mo how haliro uzye mo uro krukerida gacha Mumia pono que meja que hooker roch disu sivota liro sitali vigacha hematidrosis hauri partali vigacha suri medically su pochabazo gacha supu ukoemia pori sizo gacha zeka sezo molodhie muka se hietenya reforme chizo che putatizo shre unu que meja zeka tinizo hokipo Uki krunum hakere sirkelia unuka hukarot aya kitoga izoga tize gese gachapapito deri tezir kruzogata ugosgato vozomonhe deri tigaja jisuesgato vosha anuka hukarot deli igajapo sgato vosha sidipo potatalkeliko Mahola Shuru Kinhem Higabasus City Pola Pidi Vaseu Gerian Yakim Hedi Chashi Gacha Posu set Chalasha Gacha
poka cha ke rio ke new seo po content ko ke mi prezo chali video le how chwa che deri molien jata li ro me dozo to wedi po ke penyo fe po po me do cho do di work che musu chati ke se chati se ke to su se pie po mission chak di work che su ugo johan dienuringulie apo akatsekeshu me do cho do ga chu mu po me do chati se do ga chu atjawe my food is to do the will of God po su pu mu po hanu po khatsi se ke cha su se ngusha Catholic no mo ga cha vase ga chu ko nguli li ya Jisu ke do ga chu ri vase ga do ga cha ngusha mu po vase po ga do ga chu satana chili lo ga ta se se satani dio de suri vase接着哈Jisu vase ga cha cha ga sha ha no po mo pi ga ta ha po这些pe pile de e ga chu ge mi vase chili vi dio li ro一个就查吧，但是莫连着大路这些味道喂，一定就是还写着的喂不个查西个这吃什么的，啊不给地不吃掉的味是，啊所吃到掉，一定不被比例的，还不比这个这不是过来个的，是个这不能part的。Getsemane no ugo siba mo sesie ugo tedzeu siba iskare Judas temi go zelidi vorte putte dadi mo vorgacha Johan account no mohosli ro ugo po vorgacha tiki jisue ugo zekerch nyoko supo phodoga yisi Nazareth Jisu su phodoli yisi o asuwe I am he, you see. I am he. Mujuda milaliro I am. Diesuha kepenyofa zanuseya. I am who I am. Uko Yahweh isia gajari. Sla jisue asuwe I am he isiga shesuko kepenyofa poe kepenyofa hiu tapia kegasha surisa ke keba. Sla uko diesura nega shetiki uko Pesieda isi, pesiedi tetsuda, pelatsugada, sigacha. Uko lasier le métier, uko katsola, nieko supo phodoe, si la serugo, Nazareth Jisu su phodole, asu zole, jo tsedogato tseliji, isidi uko tedzum hovoliro tidi, potelede. Potelede, mo uko tieje接着第一周是哈个крати ди по сета теса по legal по не个这个就 SEDE воде Искаре Judas Jisu teshwa gata sulano no ponu ke meje thor vortadi uko sike lioliro po potovodi po chakriwashi he hanged himself Catholic Synoptic Gospels como John Hagwa Pravoshamata Kroponuliro Potetsudi Pova sus por separigori la pargata porigor la pargata susupu How Hakim het tudadoga siliro Mathie Pugacho no Popotovodi Pogu Kriwa Potopo Chakrikawasu Mechmechiri Pusha Luke Hagachokoleshuri tu Luke Mo Pom Hagachokolesh Tugachuno 하가 저거 뭐 깨레테 타무 깨레테 푸지기 하 그거 프로세스도 하가 저거 투테포 kuso kirete ta mu kuso kirete ta mo hashrivi kirete ta mu kirete fe temi hao so Judas puba temi hao ke shoga chununu krake liepie lietsa po krliru po sununu tuzu po kesewa mu po se po riepete rala parta Jerusalem nul hukeba pete susi sala uko ramie dienu liesu se ha kel dema odi keda su tezilia sia polnuliro pol gua isidi pude polnuliro tutsudi pokesegewa pu hani hakim hedi uko reconcile chili viduga
matipu ga show kem hidi povodi pogu krigawa ugo susmeche lug zogachu pugacha potutsudi sieda ga supumo tutsudi sieda ga tutsu tetsugata susapu deri pokas posewe salanu zogacha mo liepu no haidi tutsu zodino sedi tetsudi sieda susa Sizoli reza. Hani happy wordi cheka saga shapuliro po gubie ke ba susa si pogino no po gubie ba levi mo poti grupo baga jasuno pomo cherie vota levi musidi po kega ba ga rori tetsu suri teshidino umo susa decomposta liro pakato sa par pidado moliro haizo di shroga ba posa vabuno useu rier lazo parli morzimo der potiho jagata pomo susa pomo shovotage gacha vermien votage gacha decompose su chvota ga junu no pete tsuga junu su posepuri ko partali kivi sala hania ha peke khesli ro su riunuri parli viba popetsu ke petsu gachu modi mie poe pokengu vodi terio tusha mie poliro posieta tie zida ga jesu tusha sala hani ha vodi ke kru he bazo ga jesu seleshike premenio se voliro haga chegono lok tuga chonilo lie how ha iskare judas tokra ke lie po ga je sefiu nu sanguli ugo atigino progressu haga chego po Temia how kesho ketchunu no crack ye pie lietza po kraliru polhi kragajagim hinu parba podjisu zeke lieso ugo rakaso serenu kelhi tholede po jisu teshagatu no su ugo ke pulide judasa prisa me huga chalano no meche prisa pie poto bang nu khapega ba muni pievodim habo no me kamhale ga su lezamugishi business minded semeche la vodi po liepo vasipe ba da meche po riuliro liepo kragadola di prisa vodi kerchleda deri transfer chipye ket zomolo ke chuno poesugo petego negotiate chipye ba da meche ke no prisa ngulie deri pokara thorga da su tu lavodi kelhupye ugo tsalawa api lo da o susumthong gizo deri Pichaka jago zo shiri su sidi hawe ugo piela leken je sidi tete scholar ko poro juda se kerchpie bawa kata su sidi no sidi ugo vodi su krale metie su krepe sidi jo tezeli ho idi su prisau sidi su no khashwata metie egajari puya mu pues su no techa su no potovodi po chakri wagaja musibadi kano tetsuga juno kemeria chuzo tagacha hahari nguwe uko tsidi no sedi iskare judas news tsidi poto pide tsidi vode deri jisu piesedi kim hedi tsie hako chvodaga po judicial trial ro po process potitsa se Deri recrise dim hatchavorga just sungulido tizi japununo musuri pekhesedi chaga chakropori saba judamie jonuno hat ponye ketchabaga chakem he deri judamie jo kakravaro ugosoko hakropo gazidi mohoshike potelimo potezevodi territo first movement Liro Anna Pichaga Zhao Pichaga Zhatu Tiem Honza Chivor Zagacha Pichaga Zhatu Po Hatigiro Pichaga Zhatu Chabamode High Priest Chabamode Deri Ponyo Popo Posanin Lo Kaifa Posanin Lo Mukaifa Sachinunu Pichaga Zhatu Chade High Priest Deri Potiem Honza Tugino no Pichaga Zhatu Chagavorsa uko potelimo pose pichega jatto kivoga just sungulio
Kaklamanya poka koba sezomeche po authority bas selomeche. Salano ko pozevo di anakinu pozevo di pokatso. Juda mi jono mi popet jodo ga su parliro. Private Mori secret investigation chaliganjishi chamoshi. Hotsuno no poka jo push di witness ko ZHAPU ko photo. Pose pe credi no se di anaki voga cha how ha Juda mi practice legal practice how ha varho ga cha sus puya. Zenu no se pose zenu no ugo to go jo varho to de. Mu anai pokat soga cha Jisu siedzi mi ko po siedzi go je ka zo mo po ka patha die go ka zo mu Jisu samha pori pa khrega to ba mo po poki ai am ha pori ke pa khrenu nu mi patha ba mo le a sinago ko nu mi patha ba ga cha am ha pori ke pa khredi pori patha ba mo nyo ko to go ke zo le do mo a dier ne ba ga za go ki a ke di bu pu ba shi nyo to ka zo le do di mo i si she Musiga tiu no seki hakat hami robo uni moda ai nbu pichaka jao to kimbu diesi ga cha pudole di povasha ga cha susungulie mu povasha di sasie ana kinunu poziatuda pozese tiliro kai fakinu vorsidi anna susa pichaka ja chaka vor dir libada ga ja sus kinu vodi poze grupo katsosha derio ko nimoda Jesus bese po vasha SEDE poze su kaifa kinu vo mu kaifa liro high priest today hatiu no mu kaifa liro themeki ga chupoga poze yo ponono themio riu sidaliro kaifa liro me pobu siekata we seye peteu bu kakata ki viko we idi pugashu Temie siga juwe ke dipo leba tenya siga. Deri kaifai diesu po kapeleu sikiba. Mie poso du kriwarim hamole ke krigo peshale do ga jasie. Ka joka meza su modi mie pobu siga tao mie po petchega wa mie po pekaka wa pet ke kri ke krabu o siga tao ki viko ikecha pugashu dienuvor. Musu second movement no. Sunuvorlie Mukai fa puga thagem hedi hatigi po susa pichaka ja thu chba mu pozevor ga chriu mosli ro temie kinya vodi potte ke lego chiri ke ze hitozo ga sungudo me krau pozevor ga cha ke se divor ga cha mu ha mopo ujo ko potu mo ga cha mu chidi ha ka fam ha ke he ga cha temie gro po me che chidin se de jisu zevor se te che anakino Musidi Analiro Hakropo Sishan Bameche Poka Jokropo Felidi Sodumese Kisera Uko Sanhedrino Metshake Hubu Su Renesidi Potelachawa Morosho Gachelano no Pue Pokiza de Muhanozashiri Anarabizomodi Pichega Jamikroporiba Elders Mikropori Bagajas Sungulia do Ununya sebade mikropo. Kekrila monya jisue vordi Jerusalem no chidi meye melosha vordi uko kangasha ukonje ke pugele gem hedi poka kobe chidi pesito kata jisu popularity ri me rekrimi meje deri po message nje kata sus temi ha ko ha uroba de la poti bongule ga chsie temi ha mohosho do iga chege lenu bagata temi gropo de La posevoli di doni chidi popfagacha katoleshe pugacha popedjodo gacha false witnesses kekra dodjeshi numerous false witnesses came forward uko Sanhedrin haunuha uko Sanhedrin so petiu uko mie heteni poka basus petiu ke ze feba gacha su ngulimo deri ke facile ke vigo haja ke feba de di anakino uko febamo vorgachuno uko sidi poka ta katso poka job fadaga
Juda mi jonuli ro uko legal system no kedi po kemhega. Sanhedrin we mi ka job fale kenje su church su church to originate chale kenje. Deri mi popet joga mi popet jowata ro su pievordi kepulevi uko thachach ketola. Sanhedrin no mi popet jofa party popet jogato su Sanhedrin thomo. Deri sigachunu mulalie. Uko vodinia krasatie westatie mo isatie how go mi popet jogacho purhi ke krizabayan hega chopurile. Mo mi hasizatie mi advance ke tala shidere takiepo americano mi po misi chepeseti mi vapia so vo potele daliro sa pobu po legal rights ko pobu advocate ko rifale po giri vp gacha suchya mori mi po pe job liro po ka job fale ke mo chesa po jomolo not guilty until proven guilty igachapo therefore you go kids at mo liro mi po pe joza ke ta sisa pimu vesede da dogoro ugora action or kriza pet joga chu po proof po innocence so proof chile mololio so separ le molio po jobazo hanya ha ka therga chapo kim he not guilty until proven guilty mi kisatiro siza ga chikim he ngo kiadiro mi po tele dalio guilty until proven right iga chapo po kengu po system ke kriza ga cha hingu ke kriza ga chikim he hano ugo tie jisu je ke pu hanu za shri jisu ze vor ke cha hanya pe ke riga chikim he po tele de po ka jo faba der po ka jo nguli mozo shri po pe joba zo ga cha si mi po pe joga chno ugo kim hedi mi po pe joyaga mi po ze vor daliro japu mi fia mo japu mi fega chu mi po japu ginunu mi por mi pe joga chu chizo amo deri japu ke ni se mor shoga cha ugo ke thole shnu shirim ha horasu sa ngulie mo sidi mi ke ni ke nur hedaliro formal proceedings su SEDE levi musidi favodin se po ke kretu daliro sa pe joba levi deri sizo moliro japumie suzo shiri se moroshuya jisu zavordi anakinu no ugo ker chagabasu mi ke kravordi po pe jogato su sa herga su ngulie deri su fasimu pottu molada consistent molada ATSI ge chapungule deri to edi pusiro pu tole molada ge su sa ngulile isi su chavogata su ngu Talmud no ugo judamie leshikopo no pugacha no session of the court could take place before the offering of the morning sacrifice. Teva minyega chiyamo. Kise rosu chigachum hodza so kise sirdi ugo roshokeriu chigachum hodza so kiserna mutavatiuno sunu sa ugo legal proceedings ugo sa chalikenja chiyamo. Sanhedrin su kaya ga zao ugo to cheba anakinuri pozevo ga chmesemo anakinu vodi poka jopfele modali roskinu pothala chagwa mese deri pokatsela pe kaifakinu khasha je kaifakinu zo shiri sidi ugo fba zo shiri safele mode fele moga chsunu sa pe pothala chagacha meserizo deri siri simode Mubahu zo shiri miepo kerhiroli wali kevi capital punishment capital offense ha kinhenunu chiyashi thava mori kiser na chiyamoshi keklamnya ha nu pepiga to kwa utsa sus metme chiba morosho thava sus ukele sus metme chimodaya zenyadaliro rvodaya mu miepo pe jope sedi pobu schiatali kevi sus judgment su verdict su khashwat yoga cha thavam haki purichiyamo chale kenja deri jisue uko pekres sedinu se thava hako hatavi sedaga cha
susuri ngulasha uko tiba deri chele mogada keno a takio bo pushdo uko kike di bu sedi uko pe joshi gacha Mark keredie hepengo tathanu Mark keredie hepengo tatha uko example yo moga jozo uko mi posier de pumu po jofele moda pumu pusitu lale moda dino se consistent mogata suginu no pope jogelie charchu base chiglie keto su to mogatala sita kenyo ketije japu haige popar soliro miepo he pokepu die sigacha isidi o testimony popar gachu ro hai Atemie Zietio Chegelier Soki Ho Birhowadio Sidi Jase Sie Temie Zie Se Chegemo Kekripo Chalalietio Isiwe Deri Jisue Dobo Puga Jisue Puga Cha Diomo Pokepu Haniha Pivodi Kekeshdoliro Testimony Hauri Puke Hiade Johan Tutekenie Kusokere Tefenu Jisu ko diekala di siu ko ki ersho ki hao bir howali ja ke kritu de no jisu ersho ki ngude jo ersho ki hao bir howali mo aja senu su chalale to po mo hilasile ko to po su pudi ersho ki hao bir howali there is silale vi ga to po su pusha tie false testimony khaga sholi ro Jisue haidi pudi atemie je thoche ke lie roki hao bir hoado jisue bir hoado ga su puda ga no pochar chde dere hao hari su meti selemo gata sus ngu consistency ba mo gata la kai fari ha po chde no sedi pope jo mo sho ga no sa tehie chaba ga la jisugi ka siro no christau me isi are you the Christ the son of God No cristão que penho fanhoso me esse disso é no puga chuzo cai faro que tipo tida ga se ei vite tidemsa porque penho fa kathadie que penho fa blaspheme chega die pude ha evidence que cripori samori vide isi dino se di fa kubuzo da mo bible no puga cai fa ponya pofeni cherhawashi tizorivide evidence ke krisamorivide di pofeni cherhashi piche ka japto high priest pofeni cherhalivi moga pofeni cherhaga chasu ugo vordi levi mieko verse po mosne levi mieko mefe po kuso kerenu How has Yevoko Kamasa su no tuge kirno hadi tubeba. Posie zerie dono Yevoka jato. Ken hegach tieru pie potsugi rukeshu. Feniko sekato la potcheke masawa gatau. Potsata kalhap falilho. Mori po feniko cher halilho. Levimie Kolesha da no tupika ba high priest pofenicher halil ho pofenicher hagacha kepenefer hugacha hatomo pothaburi silel ho ikerdi pofenicher hagachu pichaka ja thogobu chshogacha diepu ba kaifa hanu ge dibo chsaga jesu pushmo pofenicher ha pesegacha Kai-Fi ka tonu pichaka jao ka chala cool sedi release sedi menyo sedi how ha mahoga chmese deri pogiri ba semetie how ha patasudo ega chakelu ba ga chagno uko posie di poste pette krego no uto ujo tupi ga ja juda mi jo soko pette va hodo ga ta ss mude Mie ponya pofenitie cher hatalirosu teminuche ke mega mie insight se ga su de mie bie pe krega su de sala kaifa
不让么多个直播，不是说多个直播吃是，不分你接哈个是是，他们个这个是没个是，没不扎西的对的，没是nu个没是的，没有那个没别是的，没些没知道的，他这个让头哎，其实我个他些是，个这个nu是这个不是的没接，不 momentum。po temperature susa rakimi me jaga cha susa muda di dari uko su ketchwa mo tsie uko kiserana mati me fe tenie kusopo chike shiri mark nuri look nuri kise susa KESEKESHÜ tiu puba mustiu nuliro uko sanhedrin ka jau thế mi pe krasa lita me che deri hanore mi pe te ketsi ga jesu sa zomolevi deri uko supreme court me se uko supreme court uko sanhedrin ke di pola ke semor shda galiro pope joga je diet halau su sa uko giba uko push morosho musla uko vordi ke selie juda mie romier krokroba ga chla uko to ko nan jatie more ko to ko jorli jatie ko civil matters ko nuliro uko independence uko to ko ke ko bapi the reward uko bu mi poker hiroli ga to capital punishments uko choliro khapi uko tsomo ga cha susunuba sala uko jisu bi khiwa do ga cha podu khiwa do ga cha bille do ga tala sanhedrin we carchli uko tsie Roman authority Pilate ki vode mu Pilate ki vogecha uko susa uko charge to see crimie me voda kata susungudo po kepenefe KETHODIE pude a case of blasphemy there is blasphemy case how ha said Pilate ki vorli ro po mesibamo Pilate pununya pilel ho Kekramnya Pilate susunya ko to ko ni poze ponyo ko kapano fa thada ro susunya ko to nyo ko no pe pia mo de su pia wora ka vehe ige chuzo romie vodi uko nanye ko chuko uko to mezali ke visu khapi ko tsuwa ka tala nyo ko nanye no ke di kriga tabo nyo kapano fa thade kapano fa tha mo ga chu di pe pia wora ka vehe nyo to su pe piele ige chuzo slano ko am hapo Pilate bu renyelia morosho ka cha chapo fu morosho sla ukwe ke tipo fuga temia hau hakke vke buga to boga cha kaisar dieza moga cha sesie KEPHRÜ pesedi mori KEJANO pesedi kaisar tsa moga cha sesie temia hawa poto ke diu ga cha sri puto de kaisar ke diu Deri temi hawe ke diudi kaisar message to de ega joga su fasi sele de bisu pivor je case of blasphemy nunu tiwe case of sedition tiga chupunu par mu pivor dinu sedi Pilate ketso ga chunu pivor Pilate kisha mu Pilate ka no judago ke diuzo me isidi pokatsosha jisuesie nke puzo isilasha Pilate pokatsoga cha ha teniga chega vonu jisu we pokizatino pragasha diethala pote po hasi zati we dipusa modata sringuli no judago ke diu me u asuzo isisha Mo Piladri potopetiu fenyomo meche tepi mesi tor katala mu hatiki Herod ke diu e kirdi Jerusalem no bashi mu Herod hawali ro kopeso de Galil ki jgono Galil kono no Galil ko moga jau chiba suko ka khaga jau suko ke diu chiba Romie so kari krokrono no mu jisu e Galil zatino vorga chemiepo sala Pilate tie Jerusalem no bagatos no popu vabo Herod kelekatso sudo idi so pokatsepi Herod ki khasha Herod pokatso deri jisu ha poripu moda apu salil hoda igachu lele da meche
mu herarim ha puri chasale ganjagatasa pokengasha pospahigo bu susa pokrega jogocha pofeni prepega jebe pogi khashidin sidi pokre popike yucha isidi pokatsela pisidi pilaki chlawa so movement pengu Moses la pilaki work chunu pilade temi hawa pe jolekas porivor di pose ke khebamo ge sungudi po the hechadinu sedi po khashwa do ge tri lesiezo po jisu ni meza ga thatigi poki mi fe vordi poki no temi hawa gi menyoleche ke mi tho temi hawa gi menyoleche anja moginu no poppemadinu sedi akara sege sus chabali ape sege sus chabali temi keme tomepo pe jowa ga tosno bagada sus poe ledinu sedi pilat ponufubu menyole nuge sus pusha judamie bahuchri vordi potihi ga chetiki cheke voni ni ga chetiki pilat Judiano governor Chagabawe, Judamie, Kedie Chagabapo, Prishawaya. So Judamizeka Zevibagatola. It's an act of goodwill. Ukrokrobazo, deri Kedie Chagabami po, Tidi, Potiu Zedi, Pobu, or Lapra Legavisus, Cheshasia. Mutsiga Chetiu no Barabbas, Susugo, Vordi Keselie. Barabbas leo temiki ke chubuga katolesha podzepu ke miket du krimibo ha mellego po pesieshe ke mi petsu ke mellego po pesieshe ke temibo mus sunu mi du kri ke murder po poe tiga chuposa deri piche ke jago mo judamie kratago nanya kratago hapo mobu Mekrauki metemi mekrauki pupi bawa kata poliro jo nieko Barabbas chaleje iga jusu uko ki pupi do musla uko vordi teniago kachaka batiki temiago Barabbas khashwale iga jusu puvde Pilada abu silio Kristau seketi pochodoga isiga chatiki poguale Ya pogajo poringulie me siekas poguali kas ka jo poringulie me nigo kida ga si tere ko ma ka buledi no sedi ha ke buledi ka tho muri pochasu se phabe sedi ha pe pivo ga chu ko sa po opportunity su khashal ho gin se bu bida de melie ta to ga chu ko sa chboda pilada ta thotsa ga chu su ringuzo Pojudago Zigatala no canoe purim ha purich salin jagata sanguda propositionary pue governor Chibagaja. Sunu Kaisar Messes Chilikanja. Kaisarnis Kemos Chwali Ganja. Di Judago no Higatasia no Kaisar Petsuba de no Kedi Hauha. Ya piedaga chasie su Kaisar. Kerla munyoga pugacha Kaisar zomoliro kedika kripuribamo. Mu how ya piesega chasie Kaisar message badaga chasu piepo ponieno kakashtigi pilatri and teha kemicheba idipo susa agakrano pothopo kashwadaga cha krashwadaga chasu. There popo decisions of Kachuliro Joe. It is formal decision. Po verdigo mechedi khashmo po ngubadazo jisue jomo gecha su ngubadazo deri mechu bu bigaja mopsus message lokatano po jemeti gejo sus siba jo temi how jiza tilawe hapuri ka krga chabamo ho isi mukedi po level jiti moza Judamiako podukriwa dodim hargacha kratamiako pehamiako kedipo levorshi tunuvoda gachuzo pilade su chau krashawade sidi jo sonyoto nyome dochile dai sidi posh pahigo gatseshe isidi tiewe
Jisuzedi uko mechibu no praetorium sunusa vor sunu vor ga chatigi uko pov SEDE mere mege ga cha febu pese di feni po pese potsha ke di tsere zo pese chga cha po pie potsha te krete pese di pov ga cha po jenu khasdi po ke di me por hichdi thaga cha sidi uko pokren Kututudinu sedi porsho ga cha kem he oh judago ke diu Edino SEDE, hail the King of the Jews. So sa pupie pokre. Mi tiebe podagacha sa seripu. Kateu besedi povagacha, potsavagacha sa seringulie. Tidi pokre legivi de pokre. Isigacha tigi merie megiagacha pofeni su sa holawadi pofeni kashledi tseugo pogugado. So sa levode. Tie ugo tie ke puga bagoliro tie chegata ko mu kise sodu Friday mese kise ke zigi go ke dipo chvoda shiga chugo chega zo ke puga chuzo da do tie kise liro pogu ge chu su sa chda do mo su potiu ze de go jisu gu ge chu su moho la do ha ha moho ke kiernu jisue Jesus suffered an unjust judiciary. Ha kathotanunu pepishet ketyo pepishet ketche meseko jinunu posusa soko jinunu ke meje ke liye susa musha deri movement ugo hago ha movement ke krigacha ponono ke krigacha thenie go chomo ho ka vorgono hapete ke hibe bawal kata hapete preplan chpe bawa kata mu ugo siledo ikacha suko sa dodje pe bawa kata sasnguli ugo Sanhedrin suno Arimathea Joseph of Arimathea isigachuri sunu tsapropo deri poka novori po account khasagacha jisu mo chagacha no po jepuker gachu po temiesuko harhergo suko approved chmo gachu supula Sala Sanhedrin peteu uko unanimous me peteu go badino sedi po jisu guale gacha pepiga suno batsi zo molevi there is so mie kenur helevishi uko tiziu no Mary SEDE Kefesim hale ke vigo ke kibe badi susa haidi tavoda mokishi there is jisu trial poni ke chega chaho ha rekris sedita scholar me potiu lebadi mano se tizi menyoza chatie vo bakere ke ni zatiri levi tathage le gorhi mojdaliro cholire badaga jesu menyoza da do rekris sedino setivo ugo kise bathefram hano po gulashta lirosa Bavodo tepfodo no markri sidi tagada secretary punuri parba mu scholar mi hosu seripuya potegele no vo po gugewa sasa bavodo tepfa mesegi punu no haidir krisedi movement ha ko petech voda wega to seripuya siro pope joga chogoto Judas Thesopia Judas tsukewago Judas Thesopia Judas tsuke shikoto pot sukoto jisu nyekechla kedibo merlida kedibo kathochapi merlida uko donuno meka krasier di ZHAPU di popejo deri jisu po defenchmo jisu lanunu witness famo witness ketsomo uko kitsatie no pule ke vi tepu par sigachu zo moliro putik hapese jisu tsdi pobu po defense le ke vi mori mi homiepu po ZHAPU tsdi e po mozole igacha po lanuri de pule ke vi po opportunity susuri ngumo kathotu no daliro Judas Iscariot Judas ro Thesopi le de mu Thesopi ke liye slanu pue po crime susa Thesopi wa gatala su pue ka jomi de mu judges ko jisu nye ke chaga cha themi ha ko Theso khapi se di Judas sa sala ha ko hari pe jo ke wa mese ha ko ka joga chimi gatala
motivor din SEDE uko tiewe poni be piwade pothos ke kerpizo shiri sus be piwagata sus medzimoli ganjega sunu parte judamie jo uko legal system ha menose mo hapu metcho sega sus movor mo uko jopoliro uko legal practice poliro hano mie pope jowata liro death sentence kapese potso wata liro mo sita tolio suliro poti ponye ke nye pronounce chayamoshe posin henunu su pothalau chudo ke di bolaga melhudi miepo ke riroli washo gachla mu poke jongu tubada zo deri ke feza se je ko thiesu pothala chulo da ho so dununu do ho ige che potiu ke yepe ke tsia mu ke yepe ke tsaga sunu hanno mi homie po jomo zo di puli ke vi baliro sako japur nyala ka to la poti khasiya she ko legal system no there is suri ke via de potiu da pe tsa de so si rewarding mi po pe joga to no ko vote kha sunu ano so ko mi po pe joli ke vi bade idi ko vote psi liro so mi po death sentence khasa ka to liro junior most bu po vote khasre thoyasi ke di polaga I'm hano senior most po di e po pe joli di a su pushta liro ke krigo so ho mi chezaza di e 하고 서 experience 데 우고 포투바 메제시디 서고스부 um메시왈리 로gatla most inexperienced junior judges kubu ukalet tununo mi popejoka sabamo moshiga tsu u japu u kinuno peperiashe tidi seniority experience ga chukubu pothala chashe mi popejoga chno dero ko siga chringolemo ke fesile ge bigo pete ke fesibe bawadi o idinu SEDE pepi wagata sasanguli ugo hano ke kereno hatta ke niga sebo ke zedi ke kroshike jisu cheke bonyu posidigo zedi chilide getsemanesieno po ponu ke huka rochga batiu no vordi potelie sidi tie ponye ke chega no pobu relimo mu potiem hodre ponu ke huka rochba ponu mesis seba deeply troubled tiga panu relike leo monya posiepo ponu vomo pokatsala be ponu khasha ponu pokun khasha I sizodi po tiejaha po sivojwe musidi tisopar ke just sugunza shri pozela ke zinu porike kriga chunu vosha voke je uko sasa leshike uko posieme zi haidi poka vogono dio vorga jesu no ke dipo lega morike dipo uko mohosh lesh morshaga jisu ranyo pisedi ke dipo sediko pikrashaga jesu hahonu nurch momoga getsemaneno kemme jepye tejir kruzo shaga je sunusa nomhaho lele vimoga moriponi ga chavor ga chakono kamenga se popike thekrese popese se shaga cha sukono nomhaho leba momoga ugo tieja ke dipo SEDE ke tiegnu vodoga ponye pe ke chazo vordi thalaunu ugo nguga sha tiego zogo ke puvor ga sha thalaunu liro jisu ka datomo Mike du krimi boka dadoga choice su par Barabbas tomo jisudoga su musuri tie kapie ugo tsubazo ga jasu sa opportunity choice su ugo tsubazo ga jasu sa siwe Barabbas release chigasha sie Barabbas desi samode Catholic Barabbas sidewe ga ja pochau su sa hapuri sisalimo po nidi no SEDE Jesu Christa thezidil hudodamo kishi serisi mode mo po topo chau nu lavoda shi serisi mode there go tieja Barabbas taununu
uko jisu ulage di po chishi uko Barabbas taunu ta pressure ke no siega chemese a siega chemese deri jisue period in taunu tashide hakipuri a sapprikile sungule ga to aginunu ake kobamo khashwa ga to ake kobamo mori amezri bamo deri a muno jisue uko taunu tagasla uthau ke valisha sidi jisue ke jo the tsili gata sununu uko bu Barabbas kim hedi freely gata uko shprishwa gata tsige chopoba deri Barabbas zati uko sisa mogata kim he Barabbas des pulien jita deri nzeuzo ga chwa a zeuzo ga chwa kemet thulevi balo uko leshke no Barabbas bogeja sunu lesha di jisue nsunu thashaga chla nbu nthake vi ponguli gata susa nu parte no nthasu sa SEDE Jesus Christa nla siega sha Jesus Christa nla ke mejiega sha gono npeziewe isidi no Jesus Christa ke thejikal hunu huvoda tumo nto nchau nu lavoda gado tiezkim hedi vorshi nele dazo sile dazo sizo shiri a atho hadza chau nu zodo idi ugo cheze ki nu lavodo shi ugo mha hayaha ke zedi utho leshe utho pepi preshdi mu ke mengusu sa jisue ugo sunu thagasha sununu ugo bu ugo thake vi ponguli gata how hanu pothezidi nu sedi lushmor shogacha pothezidi tu voshmor shogacha ugo sasa le preke potiga zopo ugo NIEPUU hen vorga chumhotza ugo potiga zopo sedi ka chachne jisu ke mejiega sha ha ko ha ke me to ke me ronunu po ke me jivamo te po mission chatsi she gatola apo me dozo dowe iga jepo prasha pusha chezesha mo po khatsi shwade po sula vorwe ugo pothezidi thuke limie chepremorosho mu pobo go cross ashika to laugo ke zedi ke dipo ur chbashi ke benefe ugo su SEDE opo peteke ze mechika chachde ke ugo po mijo no vorga chmhotza sidi utho khala ka saga tipo chde ke zega chachde we NIEPUU busy. NIEPUU busy. KECHA benefe npeziewe hego hakakra sitsomo derino kige chukpo sets voshi tienha hego ma hoyoga puga shego no zishri nor mos eshozogacha hego sus ngui res eshozogacha mun peteu khashagacha hego sus ngusha npeziewe NIEPUU hego bu no hatet de hego krieshagacha hego bu nviechele gatola mebu hatet de npeseshgasha sokori modi chagasha sedzagasha kita deri ke krieshi npeziet horwe hego Barabbas potchdi hego to su taunu tagasha opportunity haiga chopopi hego tsagasha ki tederi pomarishi hego bu
SEDE la levi que je no hego se priga se sunu no hego bu ke vi chanu SEDE li ke vi opportunity su pi hego gatsu ki te purim peziega Barabbas ke thou e kim hevota shi hego simode deri hego bu Barabbas opportunity how hangu ke le how ha se ke krwa hichi di hego bu lanu no hego se prike le kalhu how ha tezie di hego bu shuvochi hego tie mi jogi vorkacha no hego bu chnudi no pugasha hego ndize chdi vorya mo hego tie mi jnu vorkacha hanu mrufu bu hego chika sasha mo hego bu nginu ke krotho nze ke krotho le mo nginu hego tenu ke mes sringuli di lale ke bichachi ke tezi kapiens di Jesus Christus on chashwe amen NIEPUU henu ke KRÜ histo ke bago nego bezizori khoridu